Tangshalo koromshara hatini tauno holo Shalbabai hankor unokoti hankor tei dolai hankor o kaitham hankori Tipra Employee Federation ni kokchap pandawa boromgnang MLA.Paul Dangsu koknarak thani Sichaoi knarika Tripura hastiwa je samot afano bufruo ajai rangri ni bialok laifruo se omotharok songsajago hini saka TEF ni bisingti chini Thinangni ketal achainai rokni bagai kaisa kahamni mari hini saka jungjotono omothana kuchugoti Sichaoi bok Sichaoi rohortai jotono Sichaoi nai tangni kubui kok tibini mangpliwo nung ang jungjotono saimano TEF ni contribution Tripura busuk Tripura mathawo eba ke organization tangni songsajaka jefuru state eba community wo crisis achai afruno ketal organization ba achayo organization ni samongkha push khaye sakao rohonani kelajakno bahikiti sanani abuni bising ang kabangma ro thajingo ani previous jara speaker ro kabangma nijeni problem personal problem whole organization ni problem bo discuss khaika I respect everyone's feeling thaipono jong kisisa discipline narak laiyai nok ni kok nogo salainai phatar ni kok phataro salainai jeta administration by jeta ministerial jara tongnai cabinet jara tongnai district council jara tongnai borok by synchronization khainani abo bo chini bagai tabo onek dorkar no synchronization bahike khainai jefuru proper administrative meeting asunai afro synchronization khainai jung jehetu tini felicitate khainani jung khaba sajak chini o tinta district ngai bogno of ministerial post of ministry borok jeta manmani o barja manmani obno jung lamsuknani bagai jung ringmani ba jung khatung khaja khaino borok ni kugo jung kok khananai borok chini o tinta district no borok jung no tamo message renai jung abo khanalaino angkha khayo future o TEF type expand nai chini main motive chini naharmung onek kotor শুধু ট্রান্সফার শুধু প্রমোশন অবসীমিয়া এমপ্লয়িজ নি সামং বা অর্গানাইজেশন নি সামং ফিউচার তামো 20 ইয়ার্স পরে তিপ্রাসা বড় সগৈনাই নিনি রিটায়ারমেন্ট পরে নিনি বুসা ব পজিশন তংনাই চিনি ফিউচার জেনারেশন বুসক কাহাম পোস্ট চাকরি খাইনাই বুসক এডুকেশনাল সিস্টেম उनको एजुकेशन पॉलिसी कटाल भाइके आज भाइके इंडल चंगे आ पॉलिसी न चंग भाइके उनको खाये फुलफिल खाये चंग चिनी दो फानो पुस्कांग तलांग थमनाय आबनो चिनी चाइतो बम थंनाय as an MLA of this constituency I will be forever with you all my best wishes and congratulations to the most deserving ministers once again thank you